iyo nga tanan. Yana nga gabi, aton ginsa sa linorog, an solemnidad ni Maria, Eroy han Diyos. Og dida hini nga aton pagkatiterok, magsasalinorog kita, han santos nga Eucharistia, hapag pasalamat sa Diyos, han iya mga buhat, og hintimos dida kan Kristo. Nga pinangungunahan ni Reverend Father Arturo Gonzales, kaupod an aton mga kapadian ha parokya. Dinuyugan han iso choir. Pagdayawatay so Kristo, nga aniha aton, og sarabat kita hinpagkanta, han awit pagtikang. Alayon pagbakdaw. Ang aran nama, yugan anak, ugan Espiritu Santo. Amen. Amen. An ginomada iyo.
Mga hinigugma ko nga kabuktuan, aton niya naging sasaorog ang solemnidad ni Maria, Heroy han Diyos. Ngan base matakos kita pagsaorog hini nga santos nga buruhaton, panumduma o pagbasolita an aton mga sala. Nagtutugan ako han makagarahom nga Diyos, o hayo akon kabuktuan, kay nakasala ako hauna-una, pulong buhat ug pagpasibaya. Tungod anakon sala, akon sala, anakon dako nga sala. Sanglit nangangamaya ako kan Santa Maria Virgin, han mga anghel ug mga santos, ug haiyo akon kabuktuan, ngay gampo ako niyo haton Ginoo nga Dios. Kaluyan nun takitan makagarahom nga Diyos, pasayloon anaton mga sala, andadon kita niya, ngadto han kinabuhi nga dayon. Amen. Kaluy kami. Nadango nga bungto, nangangamuyo pagsangpit ang ngaran mo. Kristo kaluy kami. Kaluy an imo mga inunahan, nga naglingo an gugmahan Ama. Ginoo kaluy kami. Gloria in excelsis Deo. Kaya sa Diyos akahitasan, himaya sa Diyos akahitasan. Bukid sa Diyos akahitasan, himaya sa Diyos akahitasan. Ugin hatuna kalinawhan mga tao, nga maupay pankaburoton. Inadayaw ka namon, ginmamahal ka namon, ginsising pa ka namon, ginihimaya ka namon, pinasasalamatan ka namon, tungodan waray sukol, nga imo himaya. Diyos sa may nga makagarahom, an nga tanan. Ginoo Hesu Kristo, bugtong nga anak. Ginoo nga Diyos, Kordero han Diyos, anak an Ama.
Ikaw nga nagkukuha, ansalahan kalibutan, karawatan amon pag-ampo. Ikaw nga nalingkod ato ang Diyos Amay, kaluoyi kami. Kay ikaw ang gisa santusi, o ang gihahataasi, ikaw laohe, su Kristo. Upudan Espiritu Santo, tidahan himaya ang Diyos na Amay. Himaya sa Diyos, akahitasan. Himaya sa Diyos, akahitasan. Maya sa Diyos, akahitasan. Himaya sa Diyos, akahitasan. Magampo kita. O Diyos, pinagihan pagkairoyan paran nga Birhen Maria, ihinatag nimo hantawo, an upahan waray katapusan nga kinabuhi. Nangangamuyo kami nga ipakita mo, aamon aniya makagarahom nga panabang, kay tungod iya, natakos kami pagkarawat, antag iyahan kinabuhi, an amon Kinuso Kristo imo anak, nga upuda imo kausahan Espiritu Santo, buhyong nagahadi, Diyos sa dayon nga mga katuigan. Alayon pamuruko. Iyana, igpapahayag an pulong han Diyos, kanay sentro amohi Kristo, nga presenti dida hini nga pulong. Pamati kita, basi tumubok kita, hapagtuo, ug pagsunod haiya. Pagbasa, ikangan basahan han mga numero. Ginsuguhan Ginoo hi Moises, in pagsumat kana Aaron, nganhan iya mga anak, nga kalalakinan, nga gamiton an masunod nga mga pulong, kapag bindisyon, han mga tao han Israel. Bindisyonan ngan mangnuan unta kamuhan Ginoo, magmamaluyon, ngan magmahigugma unta haiyo ang Ginoo. Magmanluluyon unta haiyo ang Ginoo, ngan ihatag unta haiyo ang kamurayaw, nga nagsiring ang Ginoo. Kung gamiton nira ang akong ngaran, nga usa nga bendisyon, para han mga tao han Israel, bibindisyonan ko hira. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Ano yung baton?
Magmaluluyon unta ang Dios sa aton ngan bendisyonan kita. Magmaluluyon unta ang Diyos sa aton, ngan bendisyonan kita. Magmaluluyon unta ang Dios sa aton ngan bendisyonan kita. O Diyos, pagmaluluyon manggad hamon, imunta kami pagpakaupayon. Tanawa kami haim kamaluluyon, nga sabtun hantanan imo kaburuton. Tanan mga nasud, unta mahibaro. Han katalwasan nga nati kang haimo. Magmaluluyon ka sa aton, kan bendisyonan kita. Maglipay na unta, adtun ka nasuran. Ngan magkaranta, nga may kalipayan. Kay matadong, an paghukumuhan tanan. Nga tanan nga nasud, imgin mamanduan. Magmaluluyon unta ang Diyos sa aton, ngan bendisyonan kita. Magdayaw untaw Diyos san mga tawo, tanan nga katawhan magdayaw haimo. Ang Diyos samuan aton nagbindisyon. Katawhan hatanan dapit mag-uruyo. Pagyuk buhaya hinmati nahuro. Magmaluluyon unta ang Diyos sa aton, ngan bendisyonan kita. Magmaluluyon unta ang Diyos sa aton, ngan bendisyonan kita. Pagbasa tikang hansurat ni San Pablo ngadtuhan mga taga-Galasya. Mga kabugtuan, han pag-abot na han igo nga panahon, ginpakanhi han Dios an iya kalugaringon nga anak. Kinanhihiya usa nga anak hintunanon nga eroy, nga nagukoy kaubusan balaod han mga Hudiyo,
hinpagtubos adton mga sakop han balaod, basi mahimo kita nga mga anak han Dios. Apagpakita nga mga anak kamo niya, ginpakanihan Dios sa aton mga kasing-kasing an Espiritu han iya anak. An Espiritu nga natawag, Amay, akon amay. Sanglit, diri na kamo mga uripon, kundi mga anak. Ngan tungod nga mga anak naman kamo niya, mahatag ang Diyos sa iyo, han nga tanan nga iya, para han iya mga anak. An pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Alayon pagbakdaw para ni Santos nga Ebanghelyo. Ang Ginoo maadayo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Nagdagmit ang mga magmarangno han karnero hinpagkalakat nga hinagianira hira Maria o Jose nga ningkita nira an bata nga hinulid ha pasungan. Han pakakita nira han bata, igin sumat han mga magmarangno anigin siringan anghel may tungod ha iya. Nanipausan nga tanan nga nagpakabati hininga igin sumat ha ira han mga magmanarangno. Gintipigan ni Maria iningatanan nga mga butang, ngan ginpamalandong niya ha iya kasing-kasing. Namalik ang mga magmarangno, nga nagkakantahin mga pagdayaw sa Dios, tungodan nga tanan nga irahin batian, nga ningkitan. Nainabuan nga tanan, sumalagod hanigin sumat sa irahan anghel. Pag-agi hani kawalu ka adlaw, nga amo na ang pagtuman han seremonya sin pagturihan bata, ginngaranan hiya nga Isus, hanyaran, iginhatag ang anghel, hanuray pahiya, igpapanamkon. Mga kabugtuan, ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Layon pagpurukuhin madali ay, mawupay nga gabi hay nga tanan, ngan Happy New Year. Today, we stand at the doorway of a new year, and at the same time, we celebrate a beautiful feast, Mary, the Mother of God. Inang adlaw, di nila inisyahan nga adlaw hiton kalendaryo, kundi sa liwat ini nga espesyal nga piyesta naton singbahan,
ang solemnidad ni Maria, ang ni Roy ang Diyos. This is not a coincidence, kay hatinikangan hiton tuig, ipapaunahan simbahan, ano sa nga iroy, na magigiya hanaton dalan. The Church places before us a mother because every beginning needs care, protection, and love. Nga waray labaw nga nakakasabot o nakakaintindi hini kundi ano sa nga iroy. That is why as we begin this new year, our hearts must be filled with gratitude. Amin ni mga kabugtuan, iton mensahe, aaton niya nga adlaw to live with thankful hearts. Pagin mapasinalamatan kita. Ano daw la, ito naton inaabat, yan nga bag-o nga tuig. Are we hopeful? Are we worried? Do we carry fear in our hearts? Maybe there are feelings of excitement and enthusiasm. Yan siguro, damo nga mga pakiana, ito nasulod, ito naton mga hunahuna. Pakiana, kung ano daw la, ito matatabuha aton, yan ang bag-o nga tuig. Ano daw la, nga mga problema, iton aton aatubangon. Ano daw la, nga mga ayat, ito naguhulat aton. These feelings are part of being human. Yet today, the Church invites us to allow one feeling to rise above all others, and that is gratitude and trust in God because God has been good to us. Sana, iton mas nangingibabaw nga aton inaabat niya na, oray iba, kundi iton pasasalamat ngadto sa Dios. Tinuod ang naglabay nga 2025 indiri masayunay. Bangin anibaha aton dinhi nawaraan in trabaho, namatayan, naglugi han negosyo, nahibang an maupay nga relasyon, mayada na sakit, waray pakapasar, nabagyuhan, o dengani nalinugan. Yet, even in the midst of these difficulties, God's grace was present. Haluyuhan naton mga ginagian, kakurian man o kasakitan, gintagan lagi hapon kitahin mga grasya, siguro diri man financially or materially, but something spiritual. Our faith grows stronger, our prayer became more sincere, we became aware na kinahanglanon naton itong Diyos, naton aton kinabuhi, and in our weaknesses, we discovered this strength. Mga kabugtuan ko dida kan Kristo, gratitude does not mean we have a perfect year. Gratitude means we recognize that God was faithful in every moment of the year. Ngayon, duha nga butang, kaya nga ito naton kasing-kasing punuhin pasasalamat yan na. Siyahan, because we have received so much from God. No? Ito naton kasing-kasing puno kunta hiton pasasalamat kay nakakarawat kita tikang sa Dios. Kung babalikon natin ano sa katuig nga naglabay, makikita natin nga damo naton nakarawat nga mga grasya tikang sa Dios. Ngan madanay ini nga mga grasya hindi rigid naton masyado napapansin. God bless us not only with material things, but with what truly sustains life. Ginbindisyonan kita ng Diyos, dili lahan mga material nga butang, kundihan mga butang nga dili la nagpapabuhi han lawas, kundi nagpapakusog han kalag. Kada adlaw, gintatagan kita hin bag-o nga regalo hiton Diyos. Tinatagan kita hin grasya, hin kinabuhi, sanglit natatagan kita hinigayon, makaupod ito naton hinihigugma, natatagan kita hinigayon, magbag-o, nga nalabawhan nga tanan,
natatagan kita hinigayon, ma-enjoy itong mga butang nga may ada kita. God gave us the grace of family and friends who stood by us, comforted us, and supported us in moments of joy and in times of sorrow. Tinagan kita ang grasyahan Diyos, hin maupay nga panlawas ngan kusog para magpadayon. Bisan kun madanay, naabat kita hin kabutlaw ngan kamaluya halawas. Tinagan kita hin trabaho o mga kahigayunan para masuportahan na naton kalugaringon, nga naton mga pamilya o hinihigugma. Ngan bisan kun may ada mga butang nga kulang, may ada lagi hapon mas dako nga ginhatag ng Diyos sa aton. Para iba, kundi niya grasya. His grace which carried us through moments when we felt empty or discouraged. Damo nga mga bendisyon naton mga nakarawat, pero madanay aton la gintay take for granted. We only notice them when they are taken away. Makuri kita makapagpasalamat kay madanay, didala naton ini natatagusya nga mga grasya kung nawawara na hiraha aton. Madanay, didahita naton kinabuhi, didala naton natatagusya iton kamaupay, iton grasya, iton kinabuhi, kung magsakit na kita. Madanay, didala naton natatagusya iton grasya, iton kamaupay, iton pamilya, kung nagbuburublag na kita, or kung hagrayo na kita hakada usa. Madanay, didala naton natatagusya iton grasya, iton trabaho, kung igin kukuri na kita. Mga kabugtuan ko nila kan Kristo, appreciate the things that we have. Let us treasure the graces that God has given to us. That is why the beginning of the year calls us to pause, reflect, and say sincerely, salamat Ginoo, han maginhatag mo haamon. Ang pagpasalamat, nagaabri naton mga mata para makita naton nga dirigod kita ginpapabayan han pagataman han Dios sa aton. Ikaduhang rason kaya kinahanglanan kita magpasalamat ngadto sa Dios because we survived. No? We survived because God was with us. No? Usang rason kaya kinahanglan kita magpasalamat ngadto sa Dios darahini nga simple nga kamatuoran. We survived the past year because God was with us and Diyos kaupod naton. Siguro anibahaton dinhi nagagihin masirom nga kinabuhi. May ada na sakit, namatayan hininihigugma, may ada kapakyasan, nabido, nadismaya, nagkamayada financial struggles, naging masurubon, pwede nga ni nahadlok o nabaraka, ngayon mayada mga panahon nga nanluluya kita, nawaraan kita in paglaom, nagupong, ngayon madali na mag-give up, dila natin kinabuhi. Yet, here we are today, standing at the beginning of a new year. Haloyo natin ginagian, hasta pa yan na nila gihapon kita. We did not survive because we were strong all the time. We did not survive because we had all the answers. Mga kabugtuan ko dida kan Kristo, we survived because God held us up when we could no longer stand on our own. Nakasurvive kita sa katuig nga naglabay, kay wala kita pabayihan Diyos ang mga panahon nga di rin na natin kaya tumigdong hanaton kalugaringon. In moments when we felt alone, God was quietly present. In moments when we could not pray, God prayed for us. In moments when we feel lost, God carried us. Kung babalikan natin sa katuig nga naglabay, we realize that many of the doors that closed protected us. Many of the delays saved us, and many of the tears we cried watered our faith. Sugad hangin sisiring hitan kasuratan, the Lord is close to the broken-hearted. God did not remove every crosses,
but He give us strength to carry them. That is why, ani kita yana, kaya ang Diyos matinumanon, nga waray kita niya, pabayi. Mga kabugtuan ko didakan ni Kristo, darahan kadamo nga aton nakarawat, nga tungod nga nakasurvive kita, pinaagihan grasyahan Diyos, siguro punuhin pa sa salamat, iton aton mga kasing-kasing. Sano kita maghimo, iton aton mga New Year's resolution, sano kita magplano, iton aton kabubuwasan, pagpasalamat laanan kita, ngadto sa Diyos. Upod kan Maria, aniroyhan Diyos, ito biyan naton, iton bag-o nga tuig, ngadto sa Diyos, pagin mapasinilamaton kita naglabay, padayon kita hiton pagsarig, hiton ti arabot, nga punuhin paglaom, because God has already gone ahead of us. Amen. Alayon, pagbakdaw. Aton diktugan, naton pagtuo. Nato ako Ang Diyos amay, nga makagaraw man niya tanan, magburuha tan langit ug ganutuna, o kaniso Kristo iabugto nga anak nga aton Ginoo. Ngay ginpanam ko na larangan ni Espiritu Santo, iginanak ni Santa Maria Birhen, ginsakit a sugo ni Poncio Pilato, iginraysa nga krus, namatay nga iginlubong, inusad ang mga impyerno. Ay katulo ka adlaw, nabuhi liwat, didahan mga minatay. Sinakahalangit, nalingkod atuan Diyos, amay nga makagaraw manyatanan. Tikang dito, makaniliwat, kay magukom han mga buhi, ugan mga minatay. Nato ako han Diyos Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, nga may pagkaangbitan ng mga santos, nga may kawawaraan mga sala, nga may pagkabuhi ang mga lawas, nga may kinabuhi nga waray katubtuban. Amen. Pagampo kita, hanaton Ginoo, nga hapag ikang hini nga bag-o nga tuig, ngan haubos ang panabang ni Maria, heroyhan Diyos, uraon kita niya, an iya bendisyon o kaupayan. Masering kita haiya, Ginoo, ikaw an amon paglaom. Ginoo, ikaw an amon paglaom. Tungod han mga tinubyanan, an aton santos ug katoliko nga singbahan, an Santo Papa, kaobispuhan, kapadian ug mga diakono, nga sugad kan Maria, ngan dida han iroyno niya, nga mga palalipod, dayuday dasigon hira, hapag alagad han Dios, magampo kita han Ginoo. Ginoo, ikaw an amon paglaom. Tungod han mga nangungulo an aton gobyerno ug katilingban, nga ini nga bag-o nga tuig, magdara haira ug hanira mga ginsasakupan, hinkauswagan ug damo nga kaupayan, magampo kita ha Ginoo. Ginoo, ikaw an amon paglaom. Tungod han mga biktima, hindi ro dilain nga mga kasamok ug pagantos, ngan adton mga nawawarayan hin paglaom ha kinabuhi, nga pinaagi han panabang han mahal nga berhen, dumangop hira ngadto han Dios, ngan umabat han iya dayuday nga pagpaura, magampo kita ha Ginoo. Ginoo, ikaw an amon paglaom. Tungod hadton nahuhulop, bahin han ira kabubwason, iya na nga tuig, nga punon an ira kasing-kasing, in paglaom, ngan kumarawat hira, han bulig nga ira ginkikinahanglan, tikang han ira ikasitawo, magampo kita ha Ginoo. Ginoo, ikaw an amon paglaom.
Tungod man liwat han nga tanan nga naghihingyap hinbag-o nga kinabuhi o gawi nga dasigon hira hahulos nga pagtapod han grasyahan Dios ngan han timos nga pagdangop kan Maria Santisima. Magampo kita ha Ginoo. Ginoo, ikaw an amon paglaom. Dungga ininamon mga pangamuyo langit nun nga amay, ngan patunagad an pangaraba han amon mga kasing-kasing, nga naghihingyap in mga kaupayan, nga ikaw gudla an pagtitikangan. Pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon pamoroko. Kay naandam naman kita, pinaagi han pamati, ug pamalandong han pulong han Diyos, mabalhin na kita, ngadto han liturhiya, han Eukaristiya. Dinhi, magkukulikta kita, para aton buligan ang mga menestro, ug mga borohaton, han parokya. Upod an aton iba nga mga halad, aton dadadon ang tinapay o bino, basi himuon nga presensya ni Kristo. Agod, ibalik nga niha aton, kumo upahan Diyos, pagbaliyo han aton makasasala nga kinabuhi. Titikangan naton ini, pinaagin pagkanta, han paghalad.
Alayon pagbakdaw. Kabuktuan, pagampok kamo, nginenakon, ug iuhalad, karawton sa Dios, amay nga makagarahom. Karawton untahan Ginoo ini nga mga halad, tikang haimo mga kamot, kapag dayaw paghimaya han iyangaran, haton kapulsanan ugan kaupayan, han bugos nga singbahan. O Diyos, diri ka na nagtitikang kundi nagpapadayon, apaghingpitan maupay nga buhat, ihatag amon, kami nga nagsasaurog, nga malipayon hankan Maria, pagkairoyan Diyos, nga tumanon namon, ang buhat hin pagtalwas, tikang inikangan tubtub hakatapusan, tinagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. An Ginoo madahaiyo. Bayawan iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kitahan Ginoo naton nga Dios. Amay nga makagarahom, angayog sa dangkod nga magpasalamat kami haimo. Dida hini nga pagsaurogan pagkairoyan paraan nga Maria, Berhen sa gihapon. Tungodan gahoman Espiritu Santo, nagpanamkon hiyahan imo bugtong nga anak, nga didahan ni mayahan iya pagkauray, pakita niya hakalibutan, anwaray katapusan nga kapawa, Isu Kristo nga amon Ginoo. Tinaagi haiya, ang kaanghelisan ug kagamhanan halangit, nagdadayaw ug nagsisingbahan imo, himaya, an amon tingog, mahitampo unta, an awit inwaray hono nga pagsiring. Husana, husana, pakahitahasan, kayaon niya, iyanganakan niya, Ginoo. Husana, husana, pakahitahasan, husana, husana, pakahitahasan. Santos ka nga gayod Ginoo, ugan nga tanan nga mga tinuha, nagahatag haimo hinangi nga pagdayeg. Kay pinaagihan imo anak, Isu Kristo nga amon Ginoo, ug tungodan nabubuhat ang Espiritu Santo, an nga tanan imo ginbubuhi ug ginsasantos. Dayuday nagtitiro ka hin mga
impinili mo nga mga tawo, basi tikang han pagpunias, ngadto han katunod han adlaw, mamaida puraw nga halad, apag himaya han imo ngaran. Sanglit Ginoo, kindadara namon nga naimo ini nga mga upa, nangangamaya kami nga imo ini santoson, pinaagihan gahuman among ngahaw nga espiritu, basi mahimo alawas ug dugo an imo anak Hesus Kristo nga amon Ginoo, akanay sugo nagsasaorog kami ini nga Eukaristiya. Kay hadto nga gapihan paglinguha iya, kinuha iyahin tinapay, ngan haimo nagpasalamat og nagdayeg. Iya ginpinit-pinit o gihinatagan iya mga tinunan nga nagsiring. Karawta niyo ngan kaon kamo nga tanan hini, kay amo ini an akon lawas, kay tutob yan tungod sa iyo. Kahuman han panihapon, iya kinuha ang kalis, nga nagpasalamat ug nagdaig haimo. Ihinatag niya niya mga tinunan nga nagsiring, karawta niyo nga inom kamo nga tanan hini. Kay amo ini ang irimnan han akon dugo, ang dugohan bag-o ug waray pagkapapas nga kinsaaran. Kay guula tungod iyo ug an nga tanan nga mga tawo, basi pasaylo ang mga sala. Buhatay ninyo nga hinumduman sa akon. Ang misteryo han pagtuo. Jesucristo, tutuganin mo magpati, alimaya pagdumdum Ginoo han kamatayon han imo anak, pagtubos sa amon han iya pagkabanhaw o pagsakahalangit, samtang namumulat kami han iya pagbalik, amon kinihimo ini nga buhi o puraw nga halad in pagpasalamat ha imo. Siplati nga mapuangoron, ini nga halad han imo singbahan, o ini nga unong nga nakapahimuot ha imo, ngan itugot nga kami adton ginbubusog, han lawas ug dugohan imo anak, mapuno han iya Espiritu Santo, ngan maging usa nga lawas ug usa nga espiritu gidakan Kristo. Himuon unta kami niya nga waray pagkatapos nga upaha imo, basi makaangbit kami han surundanon han imo mga pinili. Upod han baraan niya Birhen Maria, eroy han Dios, han baraan niya Jose iya esposo, han baraan niya mga apostol, han mga martir, ug anya tanan niya mga santos, kanay dayuday panabang amon ginlalauman. Ini nga unong nga nakapabalik haamoy nga dahimo, makapalusad untahan kalinaw ug kauswagan han bugos na kalibutan. Rigunaan pagtuo o paghigugmahan nimo singbahan nga naglalakaton dinhi hatuna. Upod nimo surugoon ni Leo amon Papa ug kan Crispin amon Obispo,
Upodan nga tanan nga mga obispo nga nadton kinarawat sa sakramento han orden ug ang bugos nga bungto nga imo pinili. Pamatii maluluyon nga amay ang mga pagampo hinin nagkakatitirok nga na dinhi ha imo atubangan. Pagurusaha pagigugma og kaluoy ang imo mga anak nga nagsasarang habawbaw han kalibutan. Karawta namon kabugtuan ug nga tanan nga mga magtadong nga tinalukod na hinin kalibutan nga daimo ginhadian, diin ginhingyap namon nga magkaurusa kami dida hindayon nga pakaangbit hanimo himaya. Tungod kay Kristo nga amon Ginoo, tagataghan nga tanan nga kaupayan. Pinagihaya, didahaya po daiya, dida pagkausahan ni Espiritu Santo, haimon nga tanan nga imayaw pagdayik, makagarahom nga amay, adayon nga mga katuigan. Amen, Alleluia. Yaon ang Diyos, yaon ang Diyos. Kay ginagdaman kitahan manunubos, paguro sa kita pangadyang pagampu, ngaiya gintot do haaton. Amay namon, nga ada ka mga langit. Pagdayamon, an imo ngaran, ikanimo aamon, an imo ginhadian. Ipasunod an imo kaburoton, dinhi hatuna, sugan man alangit, tagan mo kami niyan, an karan unamon, aikina adlaw, aikina adlaw, pagwad mo an mga sala, sugadan pagwarahan namon, anakasala paamon, anakasala paamon, ngan diri mo kami bayaan, basi diri kami pagdagun, an mga panulay, kundi bawia kami ang mga karatan. Bawiya kami Ginoo hangatanan nga karatan,
Tagi kaming kalinaw, hininga mga adlaw, base pinagam panabangan imo ka maluluyon, dayuday mahigawas kamihan sala, ngan matalwas kami hangatanan nga kasamukan, samtang malipayon kami nga nagpapamulat, ang pag-abot ni Kristo nga amon manunobos. An gahumag-an imaya, yanaw ka layunan. Amen. Ginoong Kristo, kay nagsaring kaman han imo mga apostol, an kamurayaw ibibilin ko ha iyo, anakon kamurayaw ihahatag ko ha iyo. Ayawasay pagkulawi anamon mga sala, kundi ang pagtuuhan imo singbahan. Ang sumalahan imo kaburuton, ihatagaamon ang kamurayaw o pagkaurusa. Ikaw nga buhi og nagahadi, hadayon nga mga katuigan. Amen. An kamurayaw han Ginoo, dayuday maadaha iyo. Yan ay pagitatang ang kamurayaw nagahadi dinhi haaton. Hulis, ikatamundi, nanopis kami kamuraya. Alayon pagkaluhod. Ini ang korderohan Diyos, ini nagkukuha ang mga salahan kalibutan. Baraan kita gintatawag na dahininga panihapon ng kordero. Ginoo, diri ako takos sin pagkarawat ta imo, kundi pagluwas lahin pulong ngan mag-uupay ako.
Alayon, pagbakdaw. Magampo kita. Amon kinarawat nga malipayon Ginoo, ini nga langit nun nga sakramento, nangangamuyo kami nga
Hiaguman namon ang kinabuhi nga dayon, ngan ikalipay namon in pagtug-an nga hi Maria Berhen sa gihapon, amo an eroyhan imo anak, an eroy manliwatan singbahan, pinagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Salve Regina, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc excellium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ang Ginoo madaha iyo. Bendisyonanon ta kamuhan makagarahom nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Humanaan misa, baluna niyo, an kamurayaw ni Kristo. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart declare him wrong. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.